Yes. The official rush hour starts at 4 o'clock. By now, we are well into the rush hour. Yes. Rush hour ne kuga ni ado maigi havara. Yedo ne minuko. Ndi marahi kama biashara maria maigi. Mawira. Never mind kure marahi goratha ici. No aigire. Yale mare hariria ke. Kuhiga. Especially these formal places. Is we amuru ne kuandikwo. Na kwandikwo na otia nini. Twe amwe. Yes na utuka ithire mathaa maitu. Twe ikarangagia kidogo. Dogo. Twe ikaranga kidogo hundu guku. Na saimo nao. Marora wao ukeithia. Kajuga ni mara unyihia Hawaii. Yes. Mara unyihia. Agikinyetie inya cio tukuri. Maraiga boy wa Hawaii. You know what I'm Minoko ya rashaba, especially by public transport. No kuri mundu riu aigira woguo basement yakahura motoka ya mwaki. Yes. Kuri no me luxury yari ri. You see, weterra te jamu ehweri is a luxury. Tondu ndungieterra uguo. Acha. Yes. Kwendo muga atiri. I think no go there double tainyo. Jamu ekoro yakatia. Yahu. So you actually spending money to avoid the headache on the road. Yes. Wakala muru ni anyo na girigere wagetagira ngari cieke atia para ihotha hothe. Yes. Kwena mwe nake mundu ona oguo ndurehera jamu uramba kuria muri ikinye igire bia eke atia ecuke. Yes. No we have tricks ya rere you see that is iri na kama tuko kagwati yare kuo tene andu ni marara raini wega okito ikana kuria kianda OTC ni kwarago raini ku giatigite. Well nyona wa kaige matatu-ini dipendaga na sako. Yes. Wecio na mikora ni endete muno yoka mugaciuhirira na mwaingira muri andu 40 thiini hatikwaga eri mekwaga kitu. Akinipigia simu nethire no riu kuri ici ciaragwo raini and sometimes ndwaraga raini ukona woko wi mwana kioguo wara raini na miji horeru na ni miji engaging undu ucio ni uguteithagia muno no kariganirwo ni minoga ya muthenya ucio ndwe raini riu itaragwo na spiral ni uthia hari archives ukarora raini Ogathi kuingia raini ukero we akirisia kuyo kwete kinyete hau kumbe ni andu meherera mahito fuata line bwana ni nini mbaya songa nyuma naona ni kama sisi tumekalia hapa mawabakato ziipe na hata una adabu na kuja amzae siku jo huku jua nini enda panga line huko unajiororoka nayo kwa kona ya mbere spiral yake ya gatatu ya kana na tondu mundu menyete guthina matatu ri ni umenyaga guthima line ukamenya ni matatu cigara Iri menyaga kuringana raini yes yoka 33 sita irenga nginya hana kurenga nginya nona haho guo pavement ine ya kau iyo ni mwe ino ni gi neno taunirira haha ri gwiciria wa muico ni andu ana thutha wa there are people who have those statistics in their mind na matiuraga yes but again those are very keen people yes karaini athigariego kokone thiete akona ukona ni ma estimate yaku ri yanyitana ka haokege bakaigira kaigua sabini gari kaigira yes ugacoka riu haria mathabu maku mahitagiria no urakaragira ri igoka riu area uku estimatete niho uri
na rä makanga na ũthiĩ nĩkĩ kĩmagiaga ũthiaga kũingĩra guoko imeja ũndũ ũcio nĩ ũrakaragia mũndũ no nĩ ũrakaraga mũno ũrengetwo raini-inĩ kana ngoja imeja shuka na wĩ thĩinĩ ona nĩ ũconokaga andũ araini makũroraga ũkiuma matiagia hadi ũkwĩra gwĩtua kĩmbere hapo kuja panga laini ona ĩumaga mũno ĩkorwo ngari ĩno warengwo rĩ ti atĩ ciagĩũka ciumanĩte thutha hatirĩ na ĩngĩ thutha hatirĩ ĩngĩ wacha ukaigua mamas here and there huko raini-inĩ asikia bana kuna mtu imeanguka pale Bomas Alsia kuna mtu imeanguka pale Bomas gari zote ziko pande moja ya kwenda Rongai kodi ati dudu huo unataragia na aduri kodi ati kunaendaje ndugu kuna mtu imeanguka nasikia ndio sasa kanjo ameenda wajaribu waikatakate gari zote zile zimeenda ziko pale Bomas na unajua hizo ndio Urundi siku ya pili kaigira thimu-inĩ ukona wero dear customer your data band is below 2 MB okoa or burdens you have a pending Nugera yaku kwenda thwa ukipa busy nginya rĩu ũgathethũka ũkauga atĩrĩrĩ handũ ha ndinde raini-inĩ rĩ no horo ũyũ kũringana ũrĩa ũyũ auga noyũ rĩ it holds water reke nyambe njehere raini-inĩ kidogo furere nĩ busy kidogo kwehera oro ũguo rĩ ũkaigua he ngari yoka ya mũrengo Kaya kumera nilikuwa hapa nani wewe Ebu angalia mahali laini inatoka bebe. Jana mnakuwa na kichwa ngumu sana. Unaona hapa ni kama tunakula miraa. Tulikuwa hapa. Enda panga laini huko. Okay, maka. Si ata nilikuwa hapa Morio. Morio ni nani oya? Laini ndio hii. Panga laini oya. Takuro unogayo ni laini yo. Ukauga atiriri. Especially rĩu ngari ici ciĩ route alternative. Okay, horia. Ukauona ndi kwenda makari mau ma 44 nguthie nyingire 45 nyumire Roysambu hau joya ya connect we kama the mabeci ya we nationally ukona you are just throwing useless tantrums we na msabini na siagethura ire hau Roysambu irarĩ hia 60 Moro taboni mo matindĩkagĩria mũndũ kwĩya kĩonekia ũkagũra mũtoka yake wake yes ũngĩaga kũhĩtũkĩra mũndũ ũkagũra mũtoka naigua kũmera ndapa ngari yangu kwani gũtirĩ kĩndũ kĩrakaragia mũndũ ta kwĩyote oya nunua ngari yako tanunua kwanza Range Rover Range Rover na uko na maflota kwanza nunue viatu nunue mama makagere wakagama ndũngĩhota verbal assault you can't mwena Ikanga bro kwa mwena kaiki yako nanunua gari hapo acha kudanganya huyo mdenge hata anakuhurumia uko na wendo waku we ni jeopardy bebe tuende isieni huko ndani mkuja na basi nuko mafathi meo mako manene na one makuagira kura ihuna tao ni matingira thĩinĩ ni ũgũthiĩ muoroto na muoroto ni ũhĩtũkĩte nginya country van Kirundi kana ũthiĩ na gara rĩtha 10:45